Gördөгү күлкү. Аңгемени жазган Бектур Ильяс. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Хияз. Көр ичи жазында салкын, кышында жылуу. Ошого мен көрдүн тышынан көрө ичин жакшы көрөм. Өлүп көргөндө сүйлөйт экенсиз. Өлүп көргөн жокмун. Бирок өлгөндөрдү көп көмдүм. Жаңы жайдын чымын оодара баштаган экөөнүн сөзүн көрүстөндөгү арбактар тыңшап жатышты. Эненин эмчегиндей, удаасы менен 10-15 баланы эмизип чоңойткон эненин соодуган эмчегиндей, шалбыраган эски бейиттердин бери жагына улам жаңы жайлар казылып, улам жаңы топурактар үйүлүп, шаар четиндеги жаңы ачылган кичи райондордой көрүнөт. Мурдагыдай тушкелди казылбай, кийинкилери улам иреттүү, жип тартып, чийин чийгенде иреттүү, эски шаар менен жаңы шаардын чегарасы билинбей, эки суунун кошулган жериндей, бир карасаң беркиси аркыга өтүп кеткендей көрүнөт. Бир карасаң аркысы беркиге сиңип кеткендей сезилет. Топурак жумшак экен, деди жаш жигит күрөгүнүн жалактаган безин жерге батырып. Маркум да жакшы киши эмеспи? Аккан суу менен чыккан чөптөн башкага залакасы жок жан эле. Эр ортону 50дөн ашып калган, экөөнүн улуусу көсөө киши ушинтип айтты. Жай казууга гана жаралгансыган бою кыска, бирок колдору узун, тыртыйган арык киши ушинтип айтты. Жакшы кишинин топурагы жумшак болобу? Тирүүсүндө бирөөнү кыйнабаган киши өлгөндө да салмагын салбайт дешет. Анда неге жай казууга экөөбүздөн башка киши чыкпады? Бүгүн тиги наркөйүздөгү эген кызыл кулактагы жерге берилет тура. Ал азыркы айылга жаңы келген бала башчыны чоң атасы да. Элдин көбү ошол жака барса керек. А бул бечара ит өлчүдөн бул айылга көчүп келгенине 5-6 эле жыл болгон. Оорукчан экен. Өз журтунун аба ырайы жакпай, ден соолуктун айынан ушул жерге келип туруп калган. Колунда жок экен. Колунда жоктун кордугу чоң деген, ийин кысып эл менен деле көп аралаша албады. Анан адыркы элди сен али түшүнө элексиң. Өлүмгө барабыз дешкени менен тирүүгө барышат. Өлгөндү ойлоп барган аз, тирүүсүнө барат. Тирүүсүнө көз көрсөтүп коюу үчүн барат. Кээ бирөө аза кайгысын тең бөлүшкөнү барат. Кээ бирөө сынаганы барат. Кээ бирөө жакшы аттанып, кошомат кылганы барат. Өлгөндүн өз шору деген чын. А тирүүлөр ошол жерден да өз оюнун жасай берет. Топурак башында да оюн коет. Кедейлердин өлүмүнө барганда кетенчиктеп кийин турат. Байлар менен башчылардын туушунукуна барганда күрөк талашып, топуракты күрпүлдөтө шилеп, жаңы туфлинин булганганына карабай, ак коптасынын жакасына чаң конгонуна карабай, өлүк ээлери иштегенимди көрбөй калбасын дегенсип, бели талып билеги созулганча иштейт. Ошондойлор да болобу? Болбой анан. Дүйнөгө ошол үчүн эле келгендер болот. Күндүн мурду чачырай баштады. Күн ысып кетелекте арбытып алалы, деди улуусу. Бир торгой көрүстөн үстүндө жанагы көр казган экөөнүн так төбөсүндө канаттарын дирилдетип туруп алып, безеленип сайрай баштады. Бул эмне? Кошок кошкондогу суу? Деди жаш жигит. Жок, ал кошок кошконду билбейт. Ал экөөбүздү даңктап атат. Эмнеге? Себеби биз улуу иш жасап атпайбызбы? Биздин кадырыбызды куштар билет. Адамдарчы? Адамдар да билет, бирок өлгөндөн кийин. Арбак айланганда билет. Тиги дүйнөдө жатып билишет. Экөө жер кыртышын бат эле сыйрып болушту. Маңдай тескей туруп, жерди тик төрт бурчтук кылып оюп түшүп баратышты. Сиз эмне көр казганды жакшы көрөсүзбү? Мен тирүүлөргө көр казгандардын көрүн казганды жакшы көрөм. Тирүүсүндө өмүр бою ичинен тарып айланбай, өзүнөн ким олсо ошого ор казып, колунан келсе көмөлөтө түртүп өткүсө эле келип турчулар бар. Ошолордун көрүн эртерээк казып жоготсом дейм. Жакшылар кеткиче ошолор кетсе дейм. Алардын көрүн тар казгым келет. Өлгөндө да кысылып, тарылып жатса дейм. Бирок эч кимисинин көрүн тар казып көргөнүм жок. Негедир өлгөндөн соң аяп калам. Чын эле көп кишини көмгөн окшойсуз? Ооба да. Топурак ыргытып жатып жүрөгүң сыйрылган кездер болот.
Bari bir adam ölet deşi. Eň jamany jaş ölüm. Çıraqday jap-jaşlaryň jerge bergin gelbeyt. Görge gıygın gelbeyt. Geýde toprak ırgytyp jatyp taban gansygan gezlerde bolat. Töfe çiğki süt emgen jambızda. Uşunda it kıyaldarında su tumşugun saldırıp jüberesiň. Eň birinçi atamdy gömgem. Hiç kimdi gömüp görelek gezim. Iramatlyk meni janynda jakşy görçü. 70'ke jetelek gezele. Emne ol öldüle? Hajaly jetip. Anan oşondan başta adam gömüp kaldyňyzby? Owa, atamdy gömüp bolup, üýge gaýtyp gele jatkanda joldu jezde gatarlaşa bastyryp gelip, dalyman tap-tap durup aýtdy. Ataň janda jok jakşy kişile. Jaýda aýabay geňir bolupdyr, özüm düşüp jatyp gördüm. Ayak başı da, töbesi da genen gazylypdyr dedi. Anın sözüni ugup gadymgidey jeňildep kaldym. 18 ýaş gezmeli. Oşoga çeýin ölüm menen işim jok jürçümün. Oşondan başlap ölüm menen esepleşe başladym. Murda arakty göwüşet dep jolduwa jezdeni jaman görçümün. Oşol günden başlap al kişini jakşy görüp jürdüm. Giyin oşol kişinin atasy ölgönde jaý gazuga birinçi çykdym. Topuraktan çymyn birinçi odardım. Menden ulu, menden tajrybaly, mındaýda köp görgöndördiň görsetkeni boýunça gazyşdym. Göňülüme köp nerseni bugüp, jaýyn gen gazyp bayagy adamgerçilik garzymdan aktalgym gelgen. Bar peýlimdi çalyp jan ürep işledim. Menin alışdegenim janyndagylarga jap kalgan okşayt. Oşondan başlap jaý gazganda meni erçitip alışçy boldy. Men da gönüp ketdim. Kolum boş bolsa ele goşa jönöýüm. Giyin işler işim uşuga aýlandy. Beker bolboýt. Albaýym degeniňe bolboý akça garmatat. Birok demeýde toy tomolok jakşylyklarda uçuraşa kalsaň, gör ko degensi murun çürügönler da bolat. Tördü berbeý tömenirek sürüp durat. Tilegi jaman, ölgönden akça tap jaşaýt dep jektegisi gelet. Hagat ele gapa bolboý. Toyuna jarçy çakyryp, akyn çakyryp oýdu toğunu aýtyp urdaganyna, gökölete maktap, gökke uçurganna eljirep uçtap akça garmatat. 9 ay omurtkasy sızlap götergen. Ajal menen arbaş jürüp töregen, tün uykusun 4 bölüp azabyn tartyp jürüp çoňoýtgan enesini, je üstüne üý, astyna mal gurap bergen atasynyň tübelük jaýyn tüpküşдөй tüýlüp jürüp, suurda jer çykyp, geň bolsun, jumşak bolsun, jaýly bolsun dep toprak menen girinip jürüp kazgan saga 1-2 tal kagaz akçasyn hiç orutup bergendir da jok emes. Uzunu 3 metrge jakyn, tuurasy 1 metr, biýigi kişi boýundan aldagança biýik kılıp kazgandan keyin eki başынан gıwlany gözдөй üňüp başlaşdy. Oşondo çaýынан alıp ölü geýleri jübergen kişi geldi. Gantyp atasyňar?" dedi gelgen kişi. "Gazyp atabys," dedi ulusy. "Peri çykyp özök jalgyp algyla," dedi gelgen kişi. "Beri ber, uşul jerden eler şamşum etip alabys," dedi ulusy. Jaş jigit jaýdyn içinen tamaktan jok. Bir ogun çykmady. Eki bat ele tamaktanışdy. Birden tameki tartışdy. "Hazırdagy jardamga 2 jigit gelet," dedi gelgen kişi geterinde. Jakşy. Anda geç beşimge dere bitip galat ekenbiz," dedi ulusy alakanna tükürüp güregin garmap. Ulusy süýlegenden çarçabayt eken. Gıwrap iştey beret eken, golu işten boşabayt eken. Jybrap süýley beret eken, oğuzu sözden boşabayt eken. İçi bışıp kalgansyp süýley beret eken. Janynda kişi jok bolsa dele süýley berçüdey. Arbaktar menen dele süýleşe berçüdey. Men da giyin uşintiп süýlek bolup galar bekem, dep oýlady jaş jigit. Eki bulundu oýup girip baratkanda da, bir-birin görböy, biri-birinin ününü ukpay baratkanda da ulusy sözün ulady. "Kimderdi gana gömgen jokmun. Baýy, gedeyi, başçysy, işçisi, aýaly, eri, karysy, jaşy, agy, karasy, sarysy. Tirülerden başkasynyň baryn gömdüm go." "Tirüler özdele gömülbeyt da," dep jaş jigit ulusynyň jaňylgan sözün tüzegisi geldi. "Any sen adyr gaýdan düşme gelen." Ulusy oýgon jerinden moýun soza başyn çygaryp oluraya garady. "Jalaň tirülerdi göm jaşagandar da var. Oşolardyň dalaý men gömdüm. Çirengen, sılangan, gekeygen, tirüsünde salamyňda alik albagan dalaýynyň başyny jölep tübelük jazdygyna jatkyrdym." Ulusynyň andan keyinki sözleri dana ugulbady. Ar kim özü oýgunun topragyn suurday bolup, biri türtüp çygaryp andan kişi boýundan aldagança biýik kırgakka ırgytyp jüberişip, boz toprakka onap
Kayra girip ketip atıştı. Oşol malda janagı jardamga degen 2 kişisi geldi. Anın biri kırgaqtagı döbe bolup, kayra beri gara içke koyulup düşe başlagan topraktardan nары şilep, gördün kırında turdu. Ekincisi içke düşüp, ulusu menen jaş jigittin kazanaktın oğluna çıgargan toprağın kırgaqa ırgıtıp turdu. Gün töbödön eba goğdu. Görüşü çin ele salkın eken. Birok ulam karangı tartıp barat. Oğuz jaka toprak üyle kalsa, içine dem jetişpeyt eken. Jaş jigit ulam tereňdegen sayın, o düýnönün çegerasına jakındagansıp, arbaktardan aýlyna girip baratgansıp, göňülün gorkunuş uyalady. Telefonu şıngırad ele, alıp süýleşeýin dese jakşy bolbady. Jer tübünden telefon jakşy tartpaýt eken. "Hey, kaýakdan çalyp atışat?" dep tışdagı jigit tamaşalap gykyrdy. "Tiýakdagylar da telefon goldanşat okşaýt. Seni çakyryp atat" dep jogap berdi. Anın tamaşasyna tamaşa menen gaýrylyp. Görtüğündeki anın ünü o düýnöden jetkendey araň uguldy tışdagıga. "He goýjy" dedi öňü bozorup tışdagysy. Kulaşda jerde öňüp kirgen soň ulusunun aýtkany menen çıkanakday burulup bir-birini tuştap öňüşdi. Çök düşüp olturup aldın oydu, çalkalap jatıp üstün kırdı. Ulusu kıyın eken. Bat ile beri jaka gözü öttü. Sözün gayradan ulatdı. "Hemi abaylagan jön. Gejerlerde surdun inderi bolat. Boşogan topraktar bolat. Bir jolu üşündüp kazıp jatkanda üstündeki toprak düşüp ketip, jaygazgan bir balany maýyp kılıp alganbız. Topraktın salmagdan emes, korkup ketkenden maýyp bolup kalgan. Ha, gördüğün sürü oňoý bu." Jaş jigit toprak aralaş akkan terin jeňi menen şıpırıp sözgö kulak salgan bolup, iştegeni jaylap, özü çaylap baratkanın ulusu sezdi okşaýt. "Sen emes alıp işte. Negizgi bölügün bütüp kaldyk. Emkisi sokurit bok jalagança. Men ele kırıp jyşyp tegizde goýam" dedi. Jaş jigit uşun ele gütüp turgansyp, kıska sapty güregin egine taýap, atasynyň töründe oturgansyp maldaş gorunup oturup kaldy. Baya erteň menen çaňdan, topraktan kandaýdyr özüň gaçyrgansyp, güregin ep menen suzup, ık menen ırgıtıp başlagan gezinde emes. Emi toprakty toprak debey, çaňdy çaň debey jan başlap, kayra oşol jumşak sezilip, otura kalgan jeri janına jaýly syýaktanyp, atugul kolu butun jazyp, sunu alıp jatyp algysy geldi. Janına ulusu koşulgandan keyin kayra korkpoy kaldy. Ulusu kasiýetli kişiden beter anyň gorkunучun baryn kuup jogotdy. "Meniň düşünigimde bul dünýede iki adam bar" dedi ulusu. "Biri ölgen adam, ekinçisi tiriw adam. A tiriw turup ölüp kalgandar menen ölüp kalgan tiriw adamlar munun tyşynda." Jaş jigit çöntögünden telefonuny alyp çykyp kamerasyny açyp, janyndaky kişige tuuralap gördü. Karaňgy talaşyp dana çykpay goýdy. Tigi kişi baýkay goýdy. "He, hemde süretke tartyp atasyňby? Ha, meýli tartyp al. Giyin men ölsem jaýymda uşunday gen gaza gör. Gördüňbü? Beşikdey bolsun. Törelgeniňde bir bölenesin, ölgeniňde bir. Ökürüp gelip, ökürüp ketesiň. Adam jaşosunda emni menen alekdense aýtkanynyň bary oşol jönde tura" dep oýlady jaş jigit. Ölümden, görden başga nerselerdi süýleşkisi geldi. Mümkin uluu kişinin jürek tolkutkan süýü bayany bar çygar. "Ömürdegi özüňizden eň çoň baktyňyz jönde aýtyp berbeýsizbi?" dedi. Erteň menen mıntyp suraşgaýda. Geç kirip gelatkanda uşuntyp surady. Açylyp aňgemeleşip kalgandan ulam surady. Ulusu kırınganın, jyşynganyn toktotup giçine oýlanyp kaldy. Anın tyşka ırgıtkan topragyn narky jigit andan ary ırgıtyp ülgür albay jatgan ele. "Ömürdegi eň çoň bakытym oşo atamdy da, enemdi da öz golum menen gömdüm. Marhumlar eköteň meni janynda jakşy görüşür ele." Uşundan keyin söz bir top goğulangan jok. Ulusu emne oýlanyp kalganyn jaş jigit bile albady. Öz surosunun tuura bolgon bolbogonun oýlap özünçe gyjalat. Mümkin tigi kişi bul oýdan alda gaçan çykyp başgany oýlangondur. Oşense da jaş jigit jaňy aňgeme başdalgyça demi gysylyp turdy. Jaý bütdi. Ulusu sög jatçu жерди ölükden jambaşy talybasyn degensip, özüne töşök daýarlagansıp, ayaba ýetýattap, boş toprak jaýmalap, jumşaktap goýup çykdy. Aňgyça sögdi alyp gelişdi. Az ele giş eken. Jaş jigit kırga çykkanda bataryna çylbır boyu kalgan gün nurundan gözü uyalıp, o düýnege baryp kelgendi,
Жаңы дүйнөгө, жарык дүйнөгө үйүр ала албай башы мең-зең. Анан таштай чыңалган табарсыгын бошотуга калың бейитти аралап барып заарасын төктү. «Эй, нары барып сыйсең була?» деп көрүп калган жашыраак бирөөсү кыйкырды. «Ай, эч нерсе болбойт, сыя бер», деди улуусу ага болушканы же жемелегени белгисиз. «Күндөрдүн биринде экөөбүздүн башыбызга дагы бирөөлөр келип сиет». Жай башындагылар каткырышты. Өлүк коюп жаткандар каткырышты. Өлүк койгон жерде да, бейиттер арасында да күлкү болоруна таң калды жаш жигит. Тигилер каткырып жиберип, кайра тып басылышты. Мүмкүн көрдөгү күлкү ушундай кыска болуш керек. Жаш жигит чеки иш кылганын сезди. Чала сийип эле ычкырын жыйнаштырды. Эртеден түш огуча экөөлөп, андан кийин күн батарга чылбыр бою калганча төртөөлөп казып чыгарган топуракты эми 20га жуук киши күпүлдөтүп кайрадан орго, үңүрөйгөн көр оозуна ыргытышты. Өлүк тура калып, безе качып кетпесин дегендей өлөөрдөй бекем бекитилген казанактын оозун эми топурак менен көмүп, дөбө кылып үйүп ташташты. Өлгөндүн жазасы көмгөн деген ушул болду. Өлүктүн жазасын ушинтип беришти. Жаңы шаардын эң жаңы бөлмөсү ушинтип бүттү. Өлүк ээлери баштарын салбыратып үйдү көздөй кайтканда, баягы таңдагы торгойдун дагы деле сайрап жатканын укту биздин жаш жигит. Аны эртең менен бир укпады беле. Ошондон кийин эсинде жок. Же торгойдун сайрабай калганы, же жанындагы кишинин сайраганы аны басып кеткени эсинде жок. Айтор азыр сайрап жатыптыр. Безеленип сайрап жатыптыр. Айыл чыгыш тарапта эле. Көрүстөндөн кайткан жөө кишилер өздөрүнүн шырыктай сороктогон көлөкөлөрүн ээрчип, шашылып баратышты. Жаш жигит катуу чарчаганын сезди. Буттарын араң сүйрөп эң артта. Улуусу ага жакындай басып кулагына шуурады. «Убактың болса, мындан кийин да бирге чыгып туралы». Жаш жигит унчукпады. Ал өзүнүн жазуучу болгусу келерин, көр жөнүндө бир нерсе жазып жүргөнүн, бирок анысы бүгүнкү казганына таптакыр окшобой калганын улуусуна билдиргиси келген жок. Аңгеменин аягы. Чыгарманы жазган Бектур Ильяс. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз.